Ekipa, pozdrav, evo imam jedan prastari laptop iz 2014. Asus koji ima prastari procesor iz 2013. Celeron N2840 i 4 GB RAM-a i obični magnetski hard disk, nema SSD. Dobio sam ga da ga reinstaliram pošto je spor, pa sam odlučio instalirati Linux Mint. Već sam vam pokazivao instalaciju Linux Minta, to mi je najbolja Linux distribucija, bez ikakvih problema sam je dosta instalirao na nekoliko laptopa, bez ikakvih dodatnih intervencija, ništa nije trebalo, samo se instalira i sve radi, pa ćemo ga probati na ovaj. S tim da ćemo probati instalirati Linux Mint 21.1 Vera ediciju koja je napravljena baš za ovako slabije laptope. Pa evo sad ću vam pokazati kako da napravite butabilni USB stick s kojega ćemo instalirati. Evo nas, znači morate preuzeti sam Linux Mint i alat za pravljenje USB stika. Znači Linux Mint, odete na linuxmint.com, imate ovdje download, imaju 3 verzije, mi ćemo, prvi put sam pokazao ovu Cinnamon, a sad ćemo pokazati ovu najlakšu koja je napravljena baš za spora računala. Znači odete na download, 2,5 GB, odaberete server odakle da preuzimate, ne znam, možete iz Njemačke negdje najbliže i to je to. Znači, ja sam već preuzeo i skinete ovaj Balena Etcher alat za pravljanje USB stika. Ubošit ću sad stik u računalo. Stik je dovoljne veličine 4 GB za ovu verziju Vera Linux Minta. Pokrenut ćemo Balena Etcher. Znači flash from file i nađete gdje ste preuzeli ovaj Linux Mint. Odaberete USB stick, evo ja imam ovdje 16 GB i flash. Dopustite i to je to. Znači to će se sad prebaciti na stick i instalirati, napraviti butabilni stick. Evo to je to. Kažem, ovo je antivirus se javlja, to nećemo da nam pregledava dok se instalira. Evo, to je to. Kad se to završi, ubošćemo stick u laptop i bootat s njega i instalirati Linux Mint Vera ediciju. Evo, stick je gotov, uboli smo ga u laptop. Kod Asus laptopa držite tipku Escape i onda ga upalite i dobijete ovaj izbornik za boot, znači odakle će podići sustav. Na drugim laptopima je to drugačije, morate potražiti na internetu i možete pitati ispod videa, probat ću vam ja pronaći, ali evo sad ćemo više izabrati UEFI flash disk, pa ćemo sa USB stika podići. I sad ovdje imate opcije, znači start Linux Mint, znači pokrenut ćemo Linux Mint sa USB stika, vidjeti kako nam radi i ako je sve u redu, onda ćemo ga instalirati. Evo, znači sad se Linux podigao sa USB stika i prednost Linuxa je taj što ga možete isprobati bez instalacije, znači kao što vidite sve je tu već spremno. Ovako će izgledati kad se instalira, možete se već spojiti na internet i probati raditi. Znači ako je sve ok, onda tek kliknete instaliraj, install Linux Mint i super, kažem, pravo dobro, znači prije nego što instalirate možete znati je li sve u redu i kako će raditi. Ja ću se sad spojiti na svoju mrežu. Evo, spojeni smo, znači možete već probati i surfati, ima instaliran Firefox. Normalno sa USB stika se diže pa je sve malo sporije, s diska će biti malo brže, premda je ovo isto stari disk, ali ipak će biti brži od USB stika koji nije nešto brz. Evo na moj blog. Wireless HR, prihvati sve. Evo super, znači ovo sve radi sa USB stika. I znači koliko vidimo, touchpad radi, zvuk radi,
internet radi, znači možemo instalirati bez problema. Evo, probam još malo surfati, pustiti video. Ekipa, pozdrav, evo ako ste ikad Znači imali... ima i zvuk. Super. Evo i sad ćemo krenuti instalaciju, znači install Linux Mint, dvoklik. Evo ga, izabrat ćemo znači jezik, hrvatski, nastavi. Hrvatska tipkovnica, nastavi. Kliknut ćemo da instalira multimedijske datoteke. Znači, pitao ćemo instalirati uz Windowse ili ćemo imati samo, znači imat ćemo samo obriši disk, instaliraj Linux Mint, znači bez Windowsa. Instaliraj odmah. Naravno, znači to će obrisati sve sa diska, to i želimo. Ako vam nešto treba, sačuvajte prije instalacije. Pita u kojoj smo vremenskoj zoni. Pogodio je. Znači, upišemo ime, naziv računala, lozinku. Znači, kod Linuxa oni zahtijevaju da bude lozinka, ali se može ono izabrati da vas ne pita baš svaki put. Kao što vidite, ima opcija automatska prijava. Napisat ću ime vlasnika. To će se sad instalirati, potrajat će malo pa ćemo nastaviti kad dovrši. Evo, instalacija je završila i znači sad nam nudi da nastavimo testirati ovo sa USB stika ili idemo ponovno pokrenuti odmah da sad pokrenemo tu instalirano, što je instalirano na disk laptopa. Kaže remove installation medium, znači za svaki slučaj kažu izvadi i stisni enter. Evo, pokrenulo se, znači još uvijek se nešto vrti, ali evo, znači sad je instaliran, USB stick je vani, možete, evo ima i dobrodošlica, možete ovdje isključiti da on ne pokazuje svaki put kod paljenja ovo, krenimo, prvi koraci, znači možete vam nudi tamnu svijetlu temu, kako volite, ja više volim svijetle teme, boje, snimke sustava, upravitelj upravljačkih programa, znači možemo vidjeti da li nudi kakav još dodatni download drivera. Imamo i ovdje nekakav uskličnik, izvještaj sustava, ćemo vidjeti što piše, što još trebamo. Ovdje isto imamo nekakvu točku na upravitelj nadopuna, znači ima i nadopune za skinuti, pretpostavljamo. Ajde, idemo jednu po jednu stvar. Smo malo više stvari pokrenuli pa ćemo pričekati. Znači, što se tiče upravljačkih programa piše da je sve ok. Instalacija jezičnih, sljedeći jezični program, znači za Firefox treba hrvatski jezik se instalirati. Super je, znači prepoznao je da je Linux na hrvatskom, a Firefox je engleska verzija. Vidimo ovdje šta kaže, u redu. Vidimo kakve nadopune ima. Znači traži nas lozinku. Lozinka se piše tako, nadopuna sustava, inače vas neće tražiti. Ovdje pita za nadopune da li želite prebaciti na lokalni server, da, želim. Znači opet nas traži lozinku.
Evo, znači sad je na Americi, prebacit ćemo negdje bliže. Evo, na Kragujevac je najbrži, tu primijeni. I osnovni džemi je na Britaniji, prebacit ćemo ga na neki bliži, evo ima u Hrvatskoj, primijeni, u redu. To je znači za nadopune, pa sad kad to dovrši provjerit ćemo jel ima nadopuna, jer piše da ima nešto za primijeniti, samo moramo pričekati sad da ovo završi. Time shift nećemo koristiti, to je ono za vraćanje izmjena i to je to, nema više nikakvih bilješki. A tu znači on sve, on mu dobrodošlici ponudi ovo što smo sad radili. Ovo možemo ugasiti, završilo je, primijeni nadopunu, kaže. Opet lozinka. I čini mi se update aplikaciju za update. I evo sad nudi ovo sve treba updateati. Sve označeno, sve ćemo updateati, instaliraj nadopune. I u redu. Opet lozinka. Evo nas, svi update su završeni i sad malo ću vam pokazati osnove ovog Linux Minta. Ovdje vam je start menu, tu su vam svi programi. Kao što vidite, svašta je instalirano, sve što vam može zatrebati, ima čak cijeli uredski paket LibreOffice, znači zamjena za Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint i slično. Sve je na hrvatskom, može sve što i Word sigurno i možda ima čak i više mogućnosti, tako da možete odmah računalo početi koristiti za posao. Kažem, hrpa aplikacija, bez ikakvih problema možete ga odmah početi koristiti. Naravno, imaju upravitelj softvera, to vam je kao trgovina na mobitelima, odakle možete jednostavno instalirati još aplikacija i odatle ih možete i deinstalirati i brisati. Ove koje dođu instalirane ne možete brisati iz tog upravitelja softvera, ali možete ih sakriti desnom tipkom sakriju aplikaciju i nećete ju više vidjeti. Ako hoćete, morate ju brisati. Imaju upute, nije problem, ali kažem, nema potrebe. Upravitelj softvera je ovako izgleda, znači imate hrpu aplikacija, možete instalirati, samo kliknete i kažete instaliraj. Napiše vam dol koja je verzija, koliko je veliko za preuzimanje, koliko će zauzimati na disku, imate ovdje instaliraj. Ovdje prikaže instalirane aplikacije, imate ono što ste instalirali već i tu ga možete brisati, to jest ukloni. Neću sad OBS Studio jer ga koristim trenutno. Ovdje pretražujete, tipa potražite kodi, malo mu treba duže dok se pretraži jer je sporo, računalo je sporo i još OBS radi u pozadini, snima sve što radimo, tako da je sad ekstra sporo, ali kažem, kad OBS ne radim, dosta je brže. Evo, znači našao je 2 kodija, još hrpu nekih dodataka. Ovo je nekakav LM paket, ovo je FlatHub, mislim da ovo je ispravan, onaj standardni kodi, TV kodi. Napisat će sad verziju, da je verzija 20 Nexus, 753 MB za preuzimanje, 2,4 GB na disku, imate ovdje instaliraj i kažete nastavi i to je to. Neću sad instalirati, ali kažem, ultra jednostavna instalacija novih programa. Što se tiče raznih postavki, možete dodavati ikone na desktop, znači ikona desna tipka, dodaj na radnu površinu, imate i dodaj na ploču. Ploča je ovaj kao taskbar dole, pojavi se ovdje na kraju, pa imate premjesti i možemo ju premjestiti bilo gdje. Premjesti, znači dodali smo kloni, tu mičete sa ploče, recimo dodaj na radnu ploču kalkulator, možete ga dodati i na ploču, znači dole,
desna tipka dodaj na ploču, pojavi se ovdje na kraju, premjesti, možemo ga staviti ovdje i sad nam je tu, možemo ga odatle pokrenuti. Kažem, slično kao u Windowsima, ne totalno isto, ali ovdje možete sat, kalendar imate, možete mijenjati izgled, desna tipka, svojstva, recimo da želimo da pokazuje i datum, zatvori, ovdje imate mreže, tu se spavate na Wi-Fi, ovdje gasite notifikacije, obavijesti, palite, ovdje na bateriji imate svjetlinu ekrana, imate postavke, tu možete isto razne šta da računalo napravi kad stisnete tipku za uključivanje, ja sam izabrao da isključi, kada da gasi ekran, kada odlazi u stand-by i tako slično. Ovdje nije loše, automatski zaključaj sesiju, ja sam stavio nikad, znači da nas nikad ne pita za šifru, to je to. U postavkama imate i što sam još za miši dodirnu pločicu, znači promijenio sam, ovo je touchpad, sad ima miš prikopčan pa mi je ponudio njega, ali evo za touchpad izabrao sam ovo dugma, obrnuti smjer kretanja kod tačićem, pritisak dodirne ploče za klik, to je da ne morate klikati na tipke baš na dodirnoj ploči na touchpadu, već da možete tapnuti, to uključite, to nije bilo. Imate ovo kretanje s dva prsta kao pomicanje kod tačićem, samo sam stavio ovdje da je obrnut smjer jer bude drugačije od Windowsa. Evo, to je to, računalo gasite, znači ovdje vam je izbornik za gašenje, imate isključivanje, ponovno pokretanje, odjavu. Evo, to je to, kažem, ne znam više šta bi vas moglo zanimati, pokazao sam vam postavkama radne površine, mijenjate desktop pozadinu, ikone, veličinu fonta, ikona i tako to. Evo, to je to, kažem, nisam morao ništa posebno raditi, sve se instaliralo, zvuk, touchpad, ekran, sve radi defaultno. Evo, to je to, ako imate kakvih pitanja, pitajte ispod ovog videa ili pitajte na članku u blogu, ispod članka na blogu, možete me i zapratiti na YouTubeu, na Facebooku i na blogu se možete pretplatiti na newsletter da vam dođu obavijesti o novim člancima i to je to, lijep pozdrav.